Yo, what up, motherfucker, svi ga našem bači. Roditelj koji uveo svoju djeci internet ovdje i danas, vjerao ne, za vas imam još jednu reakciju. Ali, prije što ta reakcija počne, želim da kaže nešto. Znate kako sam rekao da me roastate? E pa niste. Neki jesu, evo kao što vidite ovdje, ali niste to uradili. Hvala za to jer ne želite da me roastate. I mean, look at his face. I look like shit. Ali, zbog toga, zato što niste roastali, ja imam za vas opet reakciju. Opet. So yeah, vrijeme da gledamo ovaj fantastični video. Hello, I'm Shay. I've been a flight attendant for over 3 years. Being a frequent flyer, packing light is the most important thing I care about. Ok, za sad sve u redu. Ona nam daje inspiraciju da postanemo jebena stewardesa, da se deremo na djecu i da im služimo piće. Za sad u redu. I'll tell you guys a little secret. I'm also a hardcore gamer. Ček, šta? I'm also a hardcore gamer. Vjerujte, mene ništa protiv ako djevojka govori da je hardcore gamer. Ali, ako moraš da napominješ to, isto kad je neko vegan ili ti ga vegetarijanac, a vegan su oni što samo žive na jebenim biljkama. Ako moraš nekom da govoriš to, nemoj, jer vjeruj mi, nikog ne zanima što ti jedeš jebene biljke. Stav ti biljke, jebote biljka. Nemoj pričati o biljkama. To što ti vegetarijanac, nas vjerujem boji kurac. I'm sorry man, but fuck you. You guys a little secret. I'm also a hardcore gamer. Čekaj, to je najbolji gameplay što se mogu uzeti. Ona igra Battlefield 3 ili 4, nema veze koji oba dva su ista. I ona sve što radi, nacilja u jebenu statu, opuca i nikog ne ubije. A malo prije rekao hardcore. Hardcore gamer su ljudi koji igraju stalno i znaju igrat. Ona je naciljava i puca u statu. Bitch! To izgleda isto kada je ona ušao u jebeni Star Wars Battlefield, u jebeni Options i dirala audio. Zar niste mogli neki bolji gameplay uraditi? Reći nekom muškarcu da igra i da uzmijete od njega. Šalim se, nemojte dole pisat, šalim se. I travel a lot and have joined many worldwide gaming competitions and events. Ja, to je definitivno svačija reakcija dok igra jebeni CSGO ili jebeni Call of Duty, upsaj nekog 360 fucking headshot i reakcija je to stvarno njena reakcija na jebenu igranje Battlefield. Koji kurac je ova igrica? To je njena reakcija. Odustani, molim te od tog, molim te. Let's see how fast we can put this together. Let's see how fast we can put this together. Prvo, šta je s ovim zagrejavanjem? Sastavljaš jebeni PC. Niko ne voli sastavljati jebeni PC. Zagrejavanje, let's see who is good. Prvo, vjeruj mi, reakcija ako trebaš sastaviti jebeni PC sama, uvijek ti bio reakcija jebemu maku i šara. Tu bi ti bio reakcija, ne gradiš kuću da se moraš pripremati, razgibavati, sastavljaš jebeni PC. Reakcija ti neće biti i sigurno se ne moraš pripremati da sastaviš jebeni PC. Šta nije u redu s ovim videom? Ja znam da su ovo kao motivacije, zašto djevojke koje igraju igrice, one su kao niži, njih stalno zajebavaju, ti igraš igrice, žensko si, ali ovo je glupo, zbog čega vas se smijavaju. I vidiš kako on snimaju. Evo sad razumijete zašto ljudi se šalaju na vaš račun. Radi ovog There is a gamer in everyone. Želim da ovo kažem jer moram, vjerujte. Ovaj edit je toliko loš da kad je namigla da nisu ni ona jebeni osja stavili na njeno oko dok je namigla. Ne, nego su ofali oko ovdje stavili. Pa nije uhom namigla nego jebenim okom. Što znači da to nije u redu. Toliko se loše potrudio oko ovog videa da je to nevjerojatno. Prvo njen glas je toliko irritantan, kako ga čujem želim da se ubijem. Ova muska u pozadini, kako god je čujem želim da se ubijem. Ona, kako god je vidim želim da se ubijem. U stvari, ja i kad vidim jebenu naranđa želim da se ubijem, ali. Još da priča kako loše ovo sastavljeno, kako loše urađe. Djevojke koji igrate igrice, ako jedno gleda ovaj video napiš dove, I'm gonna fuck. Vidite zašto vas ljudi zajebavaju radi ovakvih videa koji ovako pravi. I'm a hardcore gamer. I njena reakcija kad tu radi,
Upcao statu. To ti ne treba. Upcao statu. Ok, motherfucker, to bio se za danas. Ovaj video nakon toga samo završi nakon što ona namigne. Sve je u zaključku djevojke koji igra tigrica. Radi ovog vas ljudi se bavaju zato što nije reakcija. Reakcija to jebem ti. Tu je reakcija. Sve ako ste želite like, subscribe, ako se novi na kanal, obavezno ostavite subscribe, jer ako ne ostavite subscribe, doće vam ova Igorče, stalno. By gaming competitions and events. Ako ćete ostaviti like, ako nećete, ali ako ste još bolje suje,